Kinyo nyokochop tiendo en yono. Rokose kakonam oleon chunchunge lole man ko kichunchunge lek manerech. Leon timoti serune manerech amun kele timoti abore ikose. Ara yon kaname no ma ko kawaida. Mi kit nekimwa nekima. Ileon achome simtu. Ower koboisien makeups. Le chome ne? Ileon achome simtu. Ni lakini kamwa le achome simtu. Ale mama gengi. Mune biikab Kolenjin. Ane ko Felix Marasta. Ko atinye channel nekabare RAY-FELI Studios. Subscribe and leye bana. Age supporten ge. Ingen eche biikab Kolenjin ge supporten ige ne. Kichome ge ole. Achamo tugul ochamo na akwe. Today ko kakituye ara achito no ne trend ne anguni kibare mume wangu. Chito nekikiogere besio en TikTok. Imi ak kwondab Cyrus. Ole kwane kolian bichu. Nini anyu wewe? Karibu bwana today show bwana. Asante bwana. Ile like tu. Achome ge bwana. Ge woni maiwe Qatar ngoni. Mo Qatar mo bo wachini mbire. Ngele mbire. Ingena ne ndio konyo anyone nguno asubuhi akorawek tegelami. So iwachani quarter finals nebo awo. Awachini quarter finals si. Mimi no olomba ini. Mimi mi torko mi olomba saa moja. Ko nguno napone 2 hours ait Qatar. Ngena tinye jet nenyu. So kone ticket kemeten ano? Me ibote ticket. Ke bagache garit is? Mi ticket garit ako ngai lo boisien ngara ndege nyu so ko ma agent ticket. Ak nini na magaria ta na namu ticket en yono. Sasa. So in akase inye neke trend ne kinyo sairo ino mulo tere I chop TikTok agane ne ko ilelen ati kutura sairo goma go birona nane. Kinya sairo ini Gurokase kele pirwon biik nekit 300. Kulion turin Cyrus kabisa. Kokabendot ak pounds 5. Anyon mpaka mulot komanyoru Sairo ingen ane komoiwechi amun kele ribon askari. Tiengei eskino makube. Kot koriboten pounds chebote rungushia koribon askari kebote mati. Komanyo face to face. Keswe nekimen rungut ak mat. Itakilole chongo be. Yarire kikole naturo ko 1 million ko yate. So kimiano betunoto. Kiamini, betunoto kiamini Nairobi. Lakini amangu ale kekas lokopta nekale kanyo barak kibo sukul mu. Kiagere kiami ke jaito burbure kidogo agere ale kwany kalyan we kakimuta ngora katelele kopta aino ne mulo taira. Ko kiane kianyon. Kianyon atinye homa kidogo bole. Kianyon any betunoto amu kingelion kotura Sairo. Anyon mpaka mulot sukul. Anyon aru lokopta man. Ndoitu kelion kokwo. Komata ketuyo ale nacha video kityo na kole kokanale ko kanyo kotura ne mulot. Lakini mama gengi kinotura ne mulot kiamo ko 1 million otoret sikimuten kwa matare. Ana kita kolipan kotar denitab kolipan kono. Kitar ne lakini kebara akas kora. Kwonyomba weron ne nye kwondo lane ya weron gitar ne molele matar akoban kwa kelipanetab kwondo gitar. Lane na legi kwa kwondo so makiwegu. Makiwegu. Ako kwonyo to komawekse konyine. Kita komi kokipto ke ogere ko kikamwa akine kotinye amutin show nebo in kibore ne Keljin TV. Okiteben kole uo maraisi ne kawe konyine. Mawekingei amun mi harusi ko kaloto sponsor ni ko kaloma kekoshina Cyrus. Sa sponsor ni harusi no me koyai. Ole mi lakwa no makoto nebo kablong yun. Ako sicho? Osich itinye. Abe ko lele ngisurtos biik. Mama kongete soko. Mangetu soko no. Mi demand, high demand. So ko kolole bonjinyon in harusi noto. Ata mawekige ak Milcam. Koni ndiker in lakwa non tinye nguni Sairo ko kaker ne? Kaker chomiet ana kaker pese? Pepon. Pepon. Bueno, le pepon rabinik chechang, pepon tuchon tugul. Ko kiker chotok Saira. Ya kasit en Kalenjin ninyon we. Ngele kotano asinye ndoker kine pepon. Tuole nekami. Akawe kine pepon ingen. Makibendi muteremko murene. Ko nguni ko konget Sairo mabakobure buch akine meleka. Mabure buch. Koinomchi kochopchi platform akine Sairo. Nge noti inamwona siri nemengi. Tinye rabinik Milka kosirin Cyrus. Ko imbon Milka ko makore. Ko kitoreti Cyrus. Ngunon ine makonam koiswa Cyrus.
En betusiechu kibendi taa komoe inam kimoe iker Cyrus konyo longit agenge town. Eimen ine amoe iker amoe wikit agenge. Kenye Mume wangu. Boro kiosuria kongeten au ak Cyrus. Ketienenon weri. Ako kokingotienenon weri kikokoi 4 million ale ichop tiendo nekararan. Kwam rabinik chukan. Karon achop akochobon en tiendo akotien tiendab 1500 4 million. Ukiakas kinyo korekorden en Tobias. Mi producer nenyonet nekaran nea nemi mulot kibore producer Tobias. Ako oitu pa promoter nebo jamaa nenyon kinyo Cyrus. Teyoe ne o sister. Obwan nebo promoter nechi en komosi. Kinyo nyokochop tiendo en yono. Rokose kakonam oleon ipchunchunge lole man kokichunchunge lek manerech. Leon timoti serune manerech amun kele timoti abare kose. Ara yon kaname no ma ko kawaida. Mi kit nekimwa nekima. Ileon achome simtu. Ower koboisien makeups. Tom kakose simtu en Ipsigis. Kwane ab Sigis tugul kosibi tradition komie. Yon imoe inai akobo simtu ibirchini ndugu kwaroru. Ndugu yangu comedy. Mi ba kolaitanyin nekitam kochilile kwendi simtu kila. Tam kocheru line pare. Ndugu yangu. Ile kibar simoshekab biik werote chechang. Sawa Mume wangu. Kangetanyin ingen iski kinokeri kityo ko kitam imi TikTok ilelen kidogo ilelen. Ko kilian inye kiit kityo kotor iwe viral. Iku viral ne age 9 mi TikTok video nekisich 6.8k likes. Neki like biik 6.8k. Ko kyomi akin kwondab Cyrus. Aya. Kiranain. En ele ongende. I'm the most viral Kalenjin TikToker. En ele mi ele kingende nguni amun ane. Ane ante ole Kalenjin nekiya TikTok sabarishek 5 ako raise and within some 1 week kokakoit 10,000. Nguni kotebe yana ngunget kongetu ak 4 followers for 3 months. Unless you watch at ane ko kiaya YouTube ane kityo YouTube maamuch ane TikTok. Anyway sikawe viral en TikTok ko content ingeni matut asinye ko follow ni chito komenye content ana ko kanyo comment en TikTok nonget kolenje en content ai bare suwe kotinye 5 followers because takile ndeki itinye content ko tinye 5 million followers to yames rabinik nguni ano ame rabinik konyo nanyone TikTok akonyo ngete subi balangat ichobe ko kechamula chakuke muguleldo ayo chop rabinik inye nyone dia comment chekuket chebo inye comment shindwe lakini azarul komi arur ele kianamte TikTok kianam TikTok as a joke by the way TikTok ko kianam for kaya koron TikTok for 3 months tiketinye 10 followers itamolonye ketik akoroku kitau miano wale sasi followers akobokere pa obokere kwe itamolonye ketik akoroku lakini manyoru followers tunana amu totumchinote biik en Bomet ebiron konyo amakanjo ebiron kanjo anyon kora kiawal content sabaritatu tungarawe Masai Mara University abanam loyalty test kidogo ndomre loyalty test ni kayep kamera